DJ Oops on the mix. Tulula kami at trabahante, naging kuwanin kuman asityung kan umran. It among nun mga libon, it among karpintero taga paraiso. Among kuman kabuutan, isang diri pa oras kami pinapaunggan. Kami nagtatrabaho, masirap at mauran. Siyang liptago, pagtabot, kita mong porman. Ginawin nga ang karpintero nga taga paraiso. Diri ko na buhi kung diri eskwalado, durubot ng kamasilan ni nga tao. Siyang litmahusay ko di mang uloy magtrabaho. Kami nga tulo trabahante, high school maginawi. Kay diri kami mapalupit, mapaunsi. Itong iba na trabahante. Ginawi